Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Iganana na mwenda okwo Abisirayiri bashemereire kuhimbisa Mukama. Haleluya! Mweshongorere Mukama ekyeshongoro kisya kandi mweshongore eby'okumuhimbisa omu mutwe gw'abarikwera. Isirayiri ashemererwe owamuhangire n'abaana ba Sayuni bashemererwe omugabe waabo. Bahimbisa izina rye nibazina bamweshongorere eby'okuhimbisa n'engarabi n'enanga. Ahakuba Mukama ashemererwe abantu be abacureeza ry'abahunda okujunwa. Abarikwera beesimire omu kitiinisa beshongore ahabw'okushemererwa bari aha bitabo byabo. Ebyeshongoro by'okusingiza Ruhanga bigume omu kanwa kaabo na rurare y'amogi abiri egume omu ngaro zaabo, okuhora amahanga n'okuha abantu ebiheneso, okuboha abagabe baabo n'enjegyere n'abakuru baabo n'emihama y'ebyoma, kandi n'okubataho orubanja oruhandiikirwe. Ekitiinisa ekyo n'eky'abarikwera be boona. Haleluya!